tima and isatawuba madima kakhulu impela. Kuyakhomba nje ukuthi labantu nje batiniketa emandla nje abafuni lutho ngamengameli waphambilini umnumzane Jacob Zuma. Lokho sikubonayo kuyatikhomba ukuthi nje kutawutsibusa kuba lisontfo babe balele khona le enkhandla abalandzeli bakhe. Ekubona mengameli atimikise njengoba lo mthetho usho njalo awugcine njengoba unjalo awuhloniphe njengoba unjalo atimikise ngiloko lenkulindzela. Ngokulindzele ukusuka kwabalandzeli bakhe umongameli wangaphambilini ubaba Jacob Zuma. Mina ngilana ngibona ngathi kutovuka impi and le impi le itovuka khona itoenda ukuthi abantu abaningi baphindze bashone. Into engiyilindele nje ngibona ngathi izokwenzeka la ngibona nje kuzokulwa kuzoba nempi. Ngoba ngendlela ngempela abantu abamgade ngakhona umongameli baya ngekwandza ngempela abafuni umongameli uJacob Zuma. So nje la kuzoba nodlame kuzofana abantu ngempela lento mayiqhubeka betibambobo. Intaka ibekelwe amazolo kunzima uqagula ngesiphetho ngoba kona sibukeka singeke sibe sihle kodwa ke asazi ngoba nanga amehlo ayabuka. Hayi impela akwaziwa manje ngakujiya. Lanto yenzeka phaya enkandla kwesi simo sikuso sale Delta variant. Noko befanele abazomthetho bangenelele ayikho lanto yenzeka pha izoba kugula kodwa after ubaba ehambile waye ejele mabamyeke ubaba wayethi akalesabi ijele una 30 years engapha kwezitshixo elwela inkululeko eRobben Island.